Елена Семеновна Гуляева демин, старший государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 2, Управление Федеральной налоговой службы. Ахсыне быстыкы күнігер же от сер транспорт налогын төлүр болжақ бікелер. Онон бары налогкутун төлө. Антын төлөбөт акытына ес тақсыбыт күніттен пейне ағылан бар. Хылга видео төлөнөр. Өскөтүн уведомленият почтадан кәлбәтақ боллағына. Атын личный кабинет армы жаңа почтадан кәлбәт адрес кытыгар. Личный кабинет кытыгар кереңет ылаңыт төлө кутунада көрөңүт. Налоги файл ден приложение нөңө или через сайт налог.gov.ru деньги личный кабинет физического лица деньги кирен төлө кутунада. Серге жаға транспортка. Льгота нехелектеринен көрүллөр. Аны кандык льгота барын билектен багарар булакына сайтка керен справочная информацияга керен көрөктүн сөп. Анда кандык налогка кандык льгота көрүллөрү барта бар. Пенсионердарга, быстыгы кыз группалага инвалиддарга 6 хоте сирге, онна 1 квартирага, 1 көрүн имуществага льгота бар. Участники боевых действий, инвалиды, онна представители детей инвалидов, онна многодетные семьи, 1 транспортное средствага льгота лахтар.